إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدي أفتاب مفهوم عمر باهدا كافواني كتاب التوحيد بالإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كربافا سول ونباب أي باب الشفاعة. شفاعة واحد نعم باب ببابك خلاصة يقولون عمر منا دنويني بابك شفاعة كي كوباك ادي شفاعتك ترين الله سبحانه وتعالى شفاعة النواك من نفيك ربا فوا شفاعتك كباك ادي اكلام اثباتك ربا فوا شفاعة بدون هدك ربا فوا شفاعتك كباك بيان بجندي اقوم دنبي بسميه الله سبحانه وتعالى حضرتك شفاعة ادي دنبيني ekalaga hadratu ekama isnen edevi ekamaga isne devi jemihekаш adi eves mihegge shafa'a qabul kurveni shafa'a teriwa farata meduga Allah subhanahu wa ta'ala gurussum ogenne ama yaayko e farate ge hagguga e shafa'a teriwe farate ves ei Allah subhanahu wa ta'ala lobe wodigemwa shafa'atuge haggu limun ekashigem ba tawhid ga holore kamga wanchen shirku ga holore kam shafa'a hagwe genwe mere oti satarwana bab mi babu ko muallif rahimahullah bas surukhiye liwa fenwe kurige mawdu'a guligin anna bay babu to muallif rahimahullah khassa unwane no surukhiye liwa fenwe kuring esediya bay babu to ges egot mitaga bab number jasafa idarwani bab e vidala padenge na fani kit quran ga sura al-qasas ke khansas hawanay innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. ye ayatu manai namakashwarum kalege faano lobe wada gannawa farataka kalege faana tedmogu nudekkewe hotte walakin Allah yahdi man yasha ene kamagu Allah subhanahu wa ta'ala ekalange irada kurabbi farataka shekalan tedmogu dakko emma mitanga me ayatu Allah subhanahu wa ta'ala bayan qur'ani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam akkuluga waakame nuunka mistakunna hidayatu libidebumak එක එෆානෝ කිතෙම ලෝබේ ෆුළු අබේ ෆුළු කමුගා වියස් එක එෆානෝගේ දාවතු එමිහෙකුලබ කබූල නුකුරු බේනක එමිහෙක අමිල්ල හිතුන් රුහුමුන් එකම කබූල් කුරන් එ මෙකල එෆානෝ ලෝබිවා ෆරාතෙන් ඉස්ලාම් දින වෙද්දුමකි ඉස්ලාමි අකීදා කබූල් කුරුමකි නොත ඉස්ලාම් දිනුගේ හිදායතු එමිහෙක දෙවුමකි එයි එක එෆානෝ අක්කුළු ගවා කම නූක මේ ආයතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරවා ابن كثير رحمه الله من آياته بتفسير وإدارة فواني الله سبحانه وتعالى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحيك ربني بسور مرادك إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك آيات مرادك عليك فانا وإكم نونك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء عليك فانا بزمائك عليك فانا بواجبك मैं अल्लाह के हिदायत मगो मिस्तको न बयान को देव ए मिता का अगुन में दे नजरिया को मी बहा में तो विस्तार लगे छे ए हिदायत एक एफान में जकीत कुरबी कि कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करवा फनी व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम ए शूरा के फंसास देवना कले के फान ती मगुदक्का कं कशवरी सीधा वेगिंबा मगक्कं कशवरी मियायतुग बयान करबा एक एफान सीधा वेगिंबा मग मगुदक्का का
kurin esfede ayatu bayan korne kale faana ke mesmiyak tedmage nodekke mitang me de muradik emme furta magon me kiwi ayatu e mane ke kale faana edebba da'wata mihago qabul kurum e hidayatu mihago qabul kurum emmiho ke imamun eye kale faana kurawena kamenone fahum mi kiyona ay ei kale faana ti gowala bani sida wagemwa magakkan kashore kale faana ti dakkone sida wagema tedmo kashore ei e kale faana ge da'watu ko sif e kale faana e bayan ko debani sida wagema tedmage e kale faana ge da'wat ehna se da'wat mistakun laba qabul kuru mistakun ye imamun ei e kale faana ge zimma eno kale faana kurwena kameno e kale faana onnani wa hal ala rusul illa al balagh rasul bekarna ibn nuni nowe e befulna allah subhanahu wa taala ge da'wat mistakun bayan koddum ei e befulunge wachika ibn kathir rahimahullah isura bidala fawani walahu al hikmatu al baligha wal hujjatu ad damigha inma alayka al balagh wallahu yahdi man yasha ka de fana bani ibas ibume tedmoga mistakun bayan ko defume walahu al hikmatu al baligha artakun teren tedmoga libe mihunna nulibe mihum onna otu ade hujja qaim kore fa otun ei allah subhanahu wa taala ge hikma bantakam ge tere gonna kamek ei artakun egiguma kame nune kama qala ta'ala laysa alayka hudahum ei allah subhanahu wa taala wahi kura fade laysa alayka hudahum kadega faanu ga macca ekkame nune emihunna tedumago limmak emihun imamumak walakin allah yahdi man yasha enakama allah ekalam irad kurabi alakat tedumago dakkai bitan agumen istan je nuktami islam qabul kura usulaki allah mihakan hidayat tedumage rangala libichikam gawanama ei allah ge fadlawante ekalam debanium em allah subhanahu wa taala mihaka hidayat dakko irada kura grafiyam ei warabbod niumat ekadaga mihagum awam hutubaga sadohana man allah tedumagu dakka mihak magfurat dana mihak noy adi allah magfurat dan irada korabla fi miha ko mata magfurat da fi miha ke tedmok dakwana miha kosko bitanga nukta ke allah subhanahu wa ta'ala miha ko magfurat dawani he emeje mane ke ena macchak allah ge nimmeu ekalaga ene ek majbur korani eme shiya kofa ka bitanga murada ki emihege nuba amartoge sababun allah mihagu magfurat dawa fiyamu enege nuba amartan ei sababakve magfurat da iradu qurafiyam egotu ge ne uriya inda ko ituru faraten noye ena tedma geddevene misala ka awar bala mahinga man nabiy sallallahu alaihi wasallam risalatu feshumuge dossoruga kietu qur'an ei dogekkan listakunna bayan ko devege masake kuri mismi abu lahab kid Quran Allah subhanahu wa ta'ala Abu Lahab dani narakekkan Abu Lahab iman nuwanaka islam nuwanaka Abu Lahab dunya go noneka Allah inge ekadanga azali ilmu flow ga ekambe enen ebetta fursat Quran ki dogekkam mistakonna bayan kodde bes mista kurmete ge islam go fursat Quran ge ne ge islam no ko bayan kuri mena dunya go utta bayan kod enes ena me nekkan ekamage nubakum ge doni dokot bima Allah subhanahu wa ta'ala alako magfurat dawani emihe gori nuba amartake ge sabab ei ege natij me kalam irad kurbi alaka ekalam tedmog dakko nimidenne usul ge das ei faharag gamis Allah subhanahu wa ta'ala waki mihe ko majbur kurab bagin narake not nubakam labwani kin emihe ge nuba amartan ei emihe ko magfurat ge sabab ege natij Allah wahi kurafani laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha emihun na tedmogelimun ei kadege faano ekkame nuune henas Allah ekalaage iradu kurabbi alaka tedmogu dakkare wa qala ta'ala en ayate wahi kurafani ibn kasir rahimahullah genno afa tafsir ni ayat wama aktharu an-nas walau harasta bimu'minin yusuf ge satege timmanay kadege faano kitemme boda
ekamaage ulubias kitemme boda maseke kurabias gina mihun iman nuwa ehm ekadeka faano warab boda maseke kurabi emme mistakun islam uma edi wadage emihunge tedumaga warab boda ekay faano maseke kure ehm emmennan hidayatu libum emmen imamu islamu emmenna ki taqwaga ahlun kamuga un ekay faano em boda edi wadage wenge en namis qur'an allah taala hi qur'an wama aktharun nasi walau harasta bimu'minin kadege faano kitemme bodan edi wadagen kamuga wes dina mihun naki iman go ahlun kamuga nuwan mi ayatun de kodde insaniyatuga gina mihun hidayatu magu ekkibawan edi mi ayatun de kodde gina mihun tibi kolo ei haggu kamuga nuwan kamis kommen ei ginamiyun taidu pura goy ginamiyun tibi goyen ei haggo kamuga dekeven nekkams ei ehen onna mingande nu ehen kamuga wanama ginamiyun nakinu baaka ole mi ginamiyun ge gotan tabawejje kamuga wanama ei usul ekkamuga awonna balaf kamuga wanama awonna maghfura dige hingada dem walli rahimahullah genna wa fani mi ayat fawq hadith ayat ko fahubaga Allah taala bayan qur'an wa huwa a'lamu bil muhtadin hidayat libe mihunge halatu emihun naki kobaka emihun kanka molad denawdige wani Allah subhanahu wa ta'ala kombeka kan hidayat libeni kombeka kan nulibeni adi libifati mihunge amalatakuge hisabus Allah subhanahu wa ta'ala emihun halatu spalla wadige ولف جنوا في حديث وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال صحيح جنوا في حديث قل أي بخاري رواية متبين قرافون ابن المسيب كيفان بقاف الغفرات رواية قرب قال ودار لما حضرت أبا طالب الوفاة أبو طالب قات مرء هدوغا مرء بليغ جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب قات وداغت وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل أبو طالب أريهوك عبد الله بن أبي أمية أبو جهل ديميون تبه أبو طالب دوني دوكر فقال له ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكر يا عم إيه بودبي بفلاي قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله كياش لا إله إلا الله من كلمة كياش معنى كي الله سبحانه وتعالى كوانت قبولك لا إله إلا الله مراد أميهن إنجفاوا إنجما إكيفان أذكر إذا واشي كلمة مكة مشرك نجي لا إله إلا الله مراد إكيافي أمي ولن تيجيه نجي قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله كياش كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة كياش إيرم كلمة متش كلمة سوبن تمن قيامة دو من الله حضرتك تباغ فراتو شفاعة تريوانا من احتجاج كربوانا من إن بين كوري باب ولين هما إترو سروفي نوجنا باب جنوا أفا أي شفاعة أقولهم ري باب كمان لكن شفاعة حقهم وشرط بيان كرمان قل لا إله إلا الله الله يكون تكون قبول كلاش كلام إمامش مي كلمة كياش إيرون مان الله حضرتك تمنى كله غفانو بدفاع احتجاج كر الله هوري شفاعة ترى ودا كنا هوري में एक कलिमा विदार वाश मक्का فقال دين كان يكتب دميهم أي عبد الله بن أبي أمية أبو جهل دميهم بني أترغب عن ملة عبد المطلب عبد المطلب كملة إبريغانني هي عبد المطلب أي إكيفانو كافا إكيفانو كملة مون أمبولا لني هي एक माने कि शहादत किया भी हम ए मिल्लत तबानो එහෙම එමිල්ලතුග හිෆාට්ට හුන්ඩාෂ එහෙම බුරණි එකේපාන හදිස් කරවනේ කුල් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් තෞහීදුගේ මිල්ලත ඉබ්‍රාහීම අලයිහිස්ලාම්ගේ මිල්ලත එකේපාන දාවත වීම අබූ ජහල් අකාරත එහෙම බුරණි අතරගබ අන් මිල්ලත අබ්දුල් මුත්තලිබ්ගේ මිල්ලතු මූන බුරාලනි හිය فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد لما النبي صلى الله عليه وسلم أنك استقرارك
حديث كربي يا عم قل لا إله إلا الله إيه بودبيغ فلا لا إله إلا الله كياش بدار واش فأعاد أنك كاش دميه أما إهم كم حديث كربار أنك قل أترغب عن ملة عبد المطلب عبد المطلب ملة بيرويك دام هي تيولا فكان آخر ما قال إم فهم أبو طالب بني بهكم غاوي دولة بهكم غاوي هو على ملة عبد المطلب كيف أنا ودانوني عبد المطلب أبو طالب بهكم غاوي إهون نبي عبد المطلب ملة متيجة أي مفهوم بهكم غاوي عبد المطلب ملة متيجة أبو طالب أظهر دي ما النبي صلى الله عليه وسلم إم فهو فران دي وقت كان سكيفان آدس كره بقول لا إله إلا الله فهذا يفعل بدار لا إله إلا الله دين حديث كره حديث فاتو بيان كرافن وأبى أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيوم إنكار كرف كلمة كيوم إنكار وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك تمن كذلك فانا فاحوس يوم دنوا مشي ميكن تمن كذلك فانا منا نكره عندك ليك فانا دفاع ورب بڑا مسئلہ كربي بيفلن أبو طالب فانا فأنزل الله عز وجل دم الله سبحانه وتعالى بابا وحي بس ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى سورة التوبة كساتيك تيروناي نبيا يهودك النوي نبيا حقوك النوي أدي إيمان بميستكون نكمل غابيس مشركون فافوس سوي دنو ولو كانوا أولي قربى إباميهن إباميهن جاتما جميهن كم غابيس جاتما جميهن كم غابيس أدي كده إبراهيم عليه السلام مناكر كيفان بابا فلا فافوس دنوس فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم عليه السلام كيفان بابا فلا أي الله عدوك كإنك وداعي كيفان دوكرو وإمر وداعي فيجي وداعي دورو وداعي مثال الله سبحانه وتعالى حي قرافون نبيا بس إيمان قادر النبي ويكمل نون مشركون فافوس سونغ دينو مهنا كي جاتي ما مهنا كم قابس بابا كم قابس ماما كم قابس كمية كم قابس مشركا كفافوس سونغ دينو إبس ميهك حقو بجمع كمل نون سورة التوبة كساتيك تيروانا دم مؤلف كنافن وأنزل الله في أبي طالب الله سبحانه وتعالى أبو طالب بهيغتم وحي كربيه إنك لا تهدي من أحببت كذلك فانو دوبي وميهك كذلك فانو تدمك ندكرين ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنس الله سبحانه وتعالى كلام إراد كربي ألك إكذا تدمك دكوي تدمك دك لبي ميهونك حالة مولا دينودك بني الله سبحانه وتعالى الحافظ ابن كثير رحمه الله فاوني أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب إما فهم بكي بدي آية إنك لا تهدي من أحببت كليك فان لو بيواها ميها كليك فان تدمك ندك وين مي آية أي أبو طالب بهيغتك آسوين آيتك ورسالك وإنك وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر كورين استدي آية أي كليك فان وإكمل نونه الإيمان أهلنس إكمل نونه أي مشركون فافوس دينو آية سيدا أبو طالب فانا بيغتم باولو فايت نونه إيه تريغا إيه يفانو سديهم بيفلوس عامك شامل وكن داغتم الله سبحانه وتعالى باولا فافوا آيتك أي إبس مشركك فافوس دينه مدلق نوه ويظهر أن المراد الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة بودا فنني آيتك أبو طالب أوهار مفهوك يذكر مفهوم باوالي من آيتك وهي عامة في حقه وحق غيره آية عامة كم آيتك معنى أبو طالب كم غاويس أدي همي كم غاويس مشركك فافوسون دينهم إبس فراتك حق وجنبا حق اليوجنبا حق نون إن الله سبحانه وتعالى وحي قرافني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الله سبحانه وتعالى وحي قربا فوني فوق مش نبي بس أدي إيمان أهل الناس مشركون فافوس وغيري
dennewun ei oikkamen non ema bitaga nuktaage furtama ayenge am ko aswen ayate wagi sobe sida Abu Taliba beegatu non ennames devana ayenge ei Abu Taliba beegatu aswen ayaka wara safe ke fa lobe fulwa miheke ke fana teduma mudekke die kamatta bitaga man nabiy sallallahu alaihi wasallam ni babuga muallif rahimahullah genna fa wani shafa'atuge sabab ei la ilaha illallah me kalima ki mihekakkan ekadek fana shafa'at teribum haggo egman enum farataka tedumog dakkom e dua kurum ei ekede ifanu budde gemba kamenon barakina befulu suwalu kuraba agumenna khasgo rajyega kurige bay liuntakuga Abu Talib a behegotum Abul Qurayfa aqida ki Abu Talib ei muslimek egotan awumantere kuri siratuges kiyawala faharake vedane kefan dekwa lobe keda muslimakan wala emas miden awumantere amuko mashhur ekonna me gotaki ekefan ki muslimeke kiyaga ekefan ge daraja echi waramma chofurwata ka mashe koffave names mes sahih bukhari ke sah hadith ekefan islam bi kamak dekewun wahke asida khilaf wa saaf ko sorih pa ekefan vidaro me shahade kyume ke inkar kuri embima ei awmen mitala fahaku anche kam ekefan ge me shafa'atum hamay ke awmen den ekefan ge du'aim hamay kani Abu Talib ge naraka ge azab Allah subhanahu wa ta'ala ko de hamay ke Abu Talib khas kam egotu midi hafta ge program midi hafta ge me darus awmen wani ewa dakka apna nabiy sallallahu alaihi wasallam deve khasa shafaat tere kama ayako eka efan ge bappa fula mamma fula ge wahake sagun tere war ginan me dakkala ke efan bappa fula amma fula duni dokura fe ke efan duniye adeken dekoda to puri mamma fula duni dokura ve to pulu dosso Abu Talib eka efan risalata goale fahu risalata dekewada maden islam we doni dukar enna sahih muslim ga ekefan mamma fula behegotum hadis warde gasa e madina makka deterega sarhad de ekefan amma ful fastan de fawan ekefan hadis ko iti man kalefan isnen edi wada ga time ti man kalefan mamma ga qabur fula ziyarat ko Allah subhanahu wa ta'ala isne ekefan debbe ekefan ziyarat ko mamma ko ad hadis ko iti man kalefan edi wada gati amma fula faafus ne dennewa hadis ko falam yu'zan li man kalefan isne no debon me sah hadis ebe kalefan mamma fula qabr ziyarat ko akhir ko qabr kari gonna ema shirku ge nurakka terika me ko engen den ekka ekefan ge risalatu kurimmes mistakum beifawati magan debe ebba eki fitratu saaf kam matiyega budabbes alukannakon ekkawanta ilahi bakam qabul kogge Ibrahim alayhis salam ge deenun asari kankam ga hifatta me tibe emen buda kalakaman buda ka qurban ko buda ka saide noje emen qabul kore shiru emen tibi mujtama ekhere wet enebba eki makka ga hame budu kare che qurban ko nadurbune e bodan alkonku ecce makon ita olombe e iterega omnege Abu Talib Abu mi Abdul Muttalib darikalum Abdullah gafan qurban kurmatta ka gendiwa kle madossa buduka ehmema shiruku ga awulwarin kam ga wanama ei komme mihek kam ga yes ei miga argument samano jenokta gem gapun timagum ei fahrek gas me nasaba hasaba ibn sadek ga argumenna ek asar pura ko argumenna war me hiddati ve derave ehen namas Allah subhanahu wa taala ge niyaya gotan got Ibrahim alayhis salam ge bappa fulwa Quran ga Allah subhanahu wa taala wani wahi qurba wa id qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alih inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin Ibrahim alayhis salam ke fan bappa ful azar vidalo inde atattakhidhu asnaman aliha budutake ilawanta ekum ga banagati bappa edme vidalo Quran bayan kura inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kiman kalege fana feni wada ganna eva kalege fana bappa ful gawm kame magfur diwat
bay be fulun Ibrahim alayhis salam bappa fulus kommen suwarga wattan jeheti vidaloni etanga bappa muradaki ufam bappe nune ei kafe ikam Qur'an Allah taala wa id qala Ibrahim li abihi nagalo bafang tere kafe aswade ekam bappe soriye ko bayan kurabbi malgon menna neka Qur'an ke efana bappa fulo tere hingadia angurame me jawab to wan tafsir ko bayan kurba ehma nasaba hasab islam din ko faharak gawas mihege daraja macca gufuluma tirum ek macca binaya fawa kame nuka me hikan ka mege inde Allah subhanahu wa ta'ala ge hikma bantaka me komme kame ka istan ekalange niya fulati efog molle rahimahullah genna apone fihi masail mi babu ga himene masalata ka be to ekmane ki babu ge himene faida ta ka be molle rahimahullah wa hada ka الأولى فرطة مسألة تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مي آية تفسير أقوم نعيش هذا يفهم لو بفلوها ميهك كذا يفهم تدمج مذكرك الله سبحانه وتعالى يكلام إرادة كل العلاقة تدمج مذكرة نعم أقوم نعم وفاكرن شيء كم كي أقوم نعم الله تعالى دفاع كواني هذا أقول نيومتك هذا أقول نيومتك كذا يفهم إم أريهوك أولوفي bay befulum bas mahrum kore pawa e matwe nemme agumana Allah de fima ei wara agumana ufa kuran je kama hamdu kuran je الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ديوانا آيات تفسير سعود نيجن دي أي ما كان للنبي نبيا النوي والذين آمنوا دي إمام ميسكن نكم غاويس أن يستغفروا للمشركين مشركون نفعهم وسندنوا ولو كانوا أولي قربى إمهم نكي قاتنا إمهم كمغاويس من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إبا إمهم نكي نركاغ أهل ورنك إمهم نفعلوا إنجي بياو مفهو إجما نكي ميها مروغن ديرو إينا إسلام نواكا كشورو إنجي كونيا إينا كي كفر كمرو دي ميهك كشورو كونيا أغمنا يغين إبي إي نركوان تريك إمهم نركاغ دائما demi onnana ke fada harat ge meheka faafus unge dennu ei evves meheka budda wegen wa kame non mi agunu war samanon je kame ei agunu tene bai fahara kommes kaumege leader ka avahara vejjiya kommes insani ta masage de koddi far meheko duniya do ko fahi vejjam enege furana rahman labba ta agunu tene me dua kure nelson mandela duniya do kure mene bes he dua kure enege furana rahman labba ta agunu saaf ko benge nisdano ehme duniya kitem bodo khidmat ek koddi fortas emme bodo khidmat koddin agunu me zamana ge madhya khidmat bala ma bodo khidmat man nabi sallallahu alaihi wasallam difa kore masake abu talib kum fara qawm game he kayfana dekola etana murassalu man abu talib kayfana limba to kayfana lente kun hiwa kan islam fawri eha wara kayfana difa ko wahadek lento vidala fa timanna fasgadu terella gamba fa dande emiyunge ebbes vidogole kane fana forinu de hatta wasada fi at-turab dafina walle fasgadu ga timanna fana vejjo madda qawmuge ebbes durak kare kane fana me forinu de evare ke fana difa kor evare bodu khidmat kin insane ke purane ko mege fana faafus hoge denno man nabiy sallallahu alaihi wasallam muddan wir den ko insane de hem ebbes kafara ka faafus denno e buddalegen nuwane kamekan algon menge aqida ga ahluren aygen je ebbes ali marum fog eme faafus denno ki ei ebbes mega buddalegen wa ko e de ko den algon na algon deen nege hame ay ko ga ehem me gotta rite fa e member ki ehem meum ehem deen te ko olum bes okay masne nune nehar gon aqida ke ragala kolani ragala komme dine ko skine to komme dine ko ragala guleni قلت الإسلام دين فيها وهندينك باطلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا شركوا أهل ورنجنا عملوا تبلوا أتمنى إله أي إبس بير من باطل تشكم غنم بيك نبلوا الله سبحانه وتعالى كيتم بيور عملين فانش والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كافروا يمين عملتهم مثالك أوامن درك مثال يحسبه الظمآن ماء فيمبو أجن فرميها فينه كورا هم قيامة دو أمين أنيرو
warab bodeti heyamarata kuffar waane ekam emihun hi kuran duniye timanna war heyamarata kuffar unna yahsabuhu dhammanu ma'a fempagen fur mihai fene hi kuran awamandarake durum fenne roke fengane fennana vide dossore ekam kaaregen nervesenu wen suratu nur Allah bayan kuran ekam emihun etena ganne lanne idoshe evese nufenna evese amale ekam nufenna ei kafaro emihun amarta misala kikom me ekam gavis muslimunge khassa sifatakai ghairu muslimunge sifatan emihunna kafirna islamge tafat warrangalam engen je nagun detere gonnanje mingon agun kihawarakakkam miheka taarif kurweni kihawarakakkam mihegge rangaluwaage dekkeni kobatam intaka amintaki qur'anuga adi man nabiy sallallahu alaihi wasallam ko agumna mani bayan ko debba الثالثه تمري هي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم تمر مسألة أو من يجن دني مهم مسألة كي إيابه يكتم أقول باهك تكنج مهم مسألة كي توحيد وكلمة الوقت توحيد نعم مي نركان المسألة أقول توحيد نعجني كي نهمك توحيد كمهم كم بس نعجني أي كيرادن جيتش كم بس نعجني ei kiha muhimmat chikkan qabul kurei panet ei awan men tawlimi nizam viteren kiwa nikunner tawhid e kiya etchenge onna chikos ekam rasul be kana me phone vi tawhid ebe fulunga dawat ko magon asasi ki tawhid ege macca miha ge mule haya battam megen Allah subhanahu wa ta'ala ussama fusse hoduma timaage mule haya qurban kuran jeheka engigen dani tawhid kiwa adini ඒක මක්සද කි මොළ මීහා එක්කොන් ඉඛලාස් දිරවන් ජේනේ අල්ලාහ් එකලං රුස්සා වඩිගම් වාකම කුරන් ජේනක රිවඩ් නුගන්නවා කමෙන් ආරණ දුර්ව රක්කා දිරවන් ජේනක ඒ විෂ්ණු අවමල ගෙනස්තෙනි තෞහීදුග ඉල්මුග සබබ එමෙ මයිකේෆා නුදක්කා ෆාරක් ගවස් අවහාරේ වගතුග එහෙම් වාක් එම්මෙ වාකේ විදාල කුල් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අනකි ඒ මුහිම් වාක් එහෙන් ඉතුරුවාගේ බාව එම්මෙ මුහිම්ම මස්සල එක එෆාන එතන නිරදවා එවාගේ දෙක්කෙවි ඉල්මුගත් ඉල්ම දාවා කරා බය මිහු එහි කරා ෆදේ බය මිහු ඉල්ම දාවා කර හෙන්නමස් මොනා තෞහීද් අබ තෞහීද් ඉවර මුහිම් මස්සල තෙබුල් එකම් තෞහීද් වා නොදක්කා කවුමුත කොත එවාගේ දෙක්කුම් එයි තංකොල ෆහුගේ මරහලායකම දෙකේ කවුමුත අවුමන ෆෙන්නාන දෙන්නෙන් අවුමන කෑරීගා මේ වරබොඩ මග්ෆරත් ෆාවත් අවුණ දිමාවයි ඉන්දියා ගබයි ඉන්දියා ගවන හොර දොස්සරෙක් ඉතාංග දාවතු මෑදාන් මාසෙක් කර බැමි අවුණ බදලුයි ඒ මින අවුණ වාහද කිවේ කලයන් තෞහීද ශිර්කු ආකරුද එබැවින් විදාලවනි තිමන්න මෙන්න මේ ශිර්කු ගෙමිහුන් හිෆාෆෙල්ල ගදකමුන් එවාගේ දෙක්කීම එමිහුන් හිත බින්දන් ගලන් වෙරබනන එකම hitta bindan gossaneti ebeskana munkaratege wahaka demboda shirku wahaka udakka tibba emihon ei mabod kamakan emihon vishnuke fahun egige nagalwane emme furtama dakkanjewa man nabiy sallallahu alaihi wasallam tauhid goalebbi budwaragan tawaf kunge sajida koran tibi jamaate gat kiharulenna ekonkas ehem wahake nongem furtama dekke la ilaha illallah අනක මිතාංග නුක්තයකි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් එක එෆාන් හදීස් කරබීමා එක දෙක ෆානන් ඒ විශ්සිවට ගන්නවා හගීගි මෆහූමුක අබූ තාලිබ් මෙන්න එකලිම එගේක බෙන්ගේ එමෙ නුකියා උලනි කිවේකම ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියාව මිහාර මෙවල මිහුගෙන් එච්ච නදුරු බුණ වේනම මිහුස් කීසේ එමෙගේ උල එහෙ උල වෙන්නේ නම බුදු බට්ටයිගේ වරන් තවාෆ් කරන නදුරු බුණ උල ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියා එහොන්නේ ගේ නුල වෙන ඔරියච දුකොල්ලන්චේ එහා ඉල්ම දාවා කරා බය මිහුන්නවස් තෞහීද් ගේ මුහිම්මුක නේගේ මිතාංග වල්ලි රහිමහුල්ලාහ් බයන් කරා الرابعه හතරවනේ أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام متانغا مولى رحمه الله من كل ذكي واحد سافكو بيان كراف إذا وني أن أبا جهل ومن معه أبو جهل كان يتبع ميهن إبا إنجي يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مراد إبا إنجي قل لا إله إلا الله بني ما كي كيكا إكده إفاني حديث كرمان كوباكا إك مراد كي أميون نعجي تيمون نعجي
ekalima kiyafiyama Abu Abdul Muttalib millatun beruwan me millatun anuhurawen he kalima ge hagigi murad man nabiyya sallallahu alaihi wasallam kike kan vidalwani kobake ge murad ki emi onnege dem vidalwani faqabbah Allah emihaku nikamati qurbashi Abu Jahl emihaku war Islam kam usul tak boda danna miha Islam ehne Abu Jahl sene war mola Islam dane ifada mihaku Allah nikamati qurbashi dua qura bayam me Islam kam da'wa qura Islam kam gawak dakkar emi un namore Islam ke murada tauhida shirku ke murad Abu Jahl isma boda mole Abu Jahl lenge la ilaha illallah murad hagigi murad la ilaha illallah kima kiman me haya ekko ya ekko qurban kuran jene ka harmen alwati huriya afrata ka nune ke harum punan jene eke efano kuriful matiga tabawan jene kan bawale huriyach Abu Jahl ekam vidalone emihe hala kutte emihe ke sifa Allah utur qurbashi Abu Jahl se emihe gore Islam kam ga mologen bami hagigi to nuraka agunan tere margina mehun nabur Abu Jahl ma molokanne Islam ka hagigi sifa denega tumu gahenna Allah subhanahu wa ta'ala genwani kafir al khamisa faswanai jiddu sallallahu alaihi wasallam mubalaghatuhu fi islam ammihi ekade efan bodbe be fulu islam wada gatuma man nabiyya sallallahu alaihi wasallam gadala qurbi masake pod eke efan engi wada ganwa kalima nukiya wada gan fe narake kanda එහෙම අලගොල්ම සිස්ලන් ජේ නුක්තයකේ මීහෙක මරුබලි හාසිර වෙච්චියා මුතාන් අලගොල් මෙන් ගොස් බේකාර බන්දත ගෙනු කරමු අදි ખાસකම් අලගොල් මෙන් දන්න ගෛර මුස්ලිම් එක්කම ගවන මේක ඉස්ලාමයේ තම සේකත් මම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යහූදී එක දවස් දේවා කඩස්සන්ට යහූදී කොට කුජ බලියු මේ කේෆන් ziyarat කර අදිස් කර ඉස්ලාම වල ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියාස් එන බප්ප මොන බලාලාෆා එක එපානුගේ බස්ෆුල් කියානි to Islam wani to nuwani to bappa bunecche kiye ate Abul Qasim e vidalo ache kiya he ke epana tabawas Yahudi bappe ehm buni mekkar kujja ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah kiya Islam efo duni duk hadis kurabi alhamdulillah alladhi anqadha nafsahu min an-nar Allah hamdu hutte ena fran narka salamat kure gawta kayfan ge masake kamyab ufan kure kayfan ge shafa'a haqqu ame utere ekujja vech ne malgon mege masakkate ki kayfan eha boda masake kurbi mi narka salamat kure gawta ei awamenna ibrahim libe filawal as-sadisa hawana الرد على من زعم اسلام عبد المطلب واسلافه Abu Talib Abdul Muttalib ay kalefanu ge aslaf manake duku fadi mihun Islam vi kamak dawa kura mihun ge dawa batil ka ei Abdul Muttalib ge millatun Abu Talib beerwe shahada kiyama emege Abdul Muttalib mille sangadanno evis kafirek ei ami Abu Jahl bune la ilaha illallah kiyam bunima atargaba an millati Abdul Muttalib Abdul Muttalib ke millat tum beerwani hai ma benge shahada kiya hi Abdul Muttalib ke millat tum beerwa ke ma shahada ki ma beerwa millat ke gon namiya ko ei kafir hai Abdul Muttalib ke salafun mane ki e man me juga di aslafun naki kafirun ka mitarun ke bedeh kot Abu Talib ke wah ko sarih ko bayan kora de hai ki Abdul Muttalib ke millat e ke fan ari ko me naki kafir egotu ga de me as-sabi'a di me habwanai كونه صلى الله عليه وسلم استغفر فلم يغفر له بل نهي عن ذلك ما النبي صلى الله عليه وسلم فافسو دينيك انما سي فاف نفسك اديكيت نفسه ونتا فافسو دينو مناس كربك نك ايفان فافسو دينيكماي فاف نفسه نكماي ادي فافسو دينو منا كربنكم بيان ويكچ الثامنه ابوني مضرة أصحاب السوء على الإنسان نبا إكورينج نركّا تلك الإنسان أجمع كيا نركّا ده ما هو بتوس نركّا السلام على فرسوس نودي بحرك إيه ميه بنينا
tangol fasiya vidjas karne komme sekam ki ennim fe kenno sauma nukta ke kyaari gati be mihun ke nurakka der ko sawu miha hidayatan wanna mago e horasa nebe waswas ehma algon me ekulawa gole je rangol me المرء على دين خليل حديث قرآن المرء على دين خليل ميها وني اينا اكوريا کے دینو کے اكوريا کے گوتو کے متی کے فلينظر احدكم من يخالل ميها کی کنکال میه تو بلن بینو کم وانم اینا اکلوا گولنی کنبے کا تو بلاس رنگول میه ک نوبا بیک اکلوا گ نولو نا بد اد نوبا بیک نوبا می ک رنگول من نکس نولو එම් බිම නුබෑ එකුවරින්ගේ නුරක්කා තරිකම් මිතාංගා ආගමන ෆාවෙ ගෙච් අරබෙන් බුනමොඩේ අස්සාහිබු සාහිබ් අස්සාහිබු සාහිබ් සාහිබ් මිහාකි සාහිබෙක් සාහිබ් মানে কি දමාමි සාහිබ් සාහිබ් කාරේ ගොලේ එකුවරියා ඒකි දමාමි අනේක එනගේ මිල්ලත එනගේ ගොත එනගේ වට්ටපාලි දමාන ගෙනපාර වාවතගේ නුබෑ මිහා ගේ නුබෑ මිහා රංගලොම බදලුගා රංගලො මිහා නුබෑ මාතම යන්නේ එම්විම එම්මෙ ෆුර්තම තිබා හොදන්නේ තිබාගේ සලාමත් තරික එම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රංගලො එකුරේ කා නුබෑ එකුරේගේ මිසාලකි ගිරුබා දමා මිහකයි අතරවික්කා මිහගේ මිසාල අතරවික්කා මිහකාරගේ නඤ්ඤා ඒනාතුන් එච්චෙන් නුගතස් එම්ම කුඩේක මීර වස්තුවා බාරේ හදියස් දීවා දෙවියහම අතර ගිරුබාදම මිහෙ ගාතු ඉදජම් නුබෑ වස්තුවන් නෝනි කන්නෙන් අස්ජේ මේ හෙදුම් විරිදා එ වේන කාරෙකුනේ හෙ තර වදජම් දුම්බුරාන මෙහ හගේ දොස් දුම්බුරා මෙහ කෑකෝ දුම්බුරා මෙ ඔලෙන් අබදුස් එහෙම අවුන් මෙන් වර විස්තන් ජේ ඉකුල වා ගෝලේ මිහුන් නැකි අවුන් ෆාරසි කොක් ගනවාන අවුන් අගීදා අසර නුකුරානේ එ නනු එකමානේ එයිහම වර කුඩ කුඩ වගුත් කොලේ ෂයිතානා ඉන්සානක බල හුජ්ජාලක හුෆලාලක මාගෙන වගුත නනගා එසම් පෙරකින් මීහා කුරි හුරියා උම්මේද ෆිලාවෝ සම්ෆෝන් අස්ලම් එනගේ නෆ්සු කුරුමතිගේ නමංකන්ද එසම් පෙරකින් දෙංග රට්ටි මෙය කොළ ෆට්ටා එම් ෆුර්තම සමාලුවන් ජෙනු තාගේ තිමාගේ සලාමක්කන් තිමා රක්කාතරගේ ඉඛතියාර කරන්ජේ එෆෝග දෙං අනකාගේ සලාමත විශ්නජේ ඒ තිමා මග්ෆුර දිජ්ජා මේ එසම් පෙරකින් වරපොඩ ගෝහේ em bitano enge ngejje nuba ekorenge nurakka tarik التاسعه نوانai madarratu ta'zim al-aslaf wal akabir isse gosfawa aslafun bodum bodu kurumuge emihun maakkum hita ma boda matwerikumero nurakka tarik ei miya tedmoge gi saaf ko bayam fawgaves abdul muttalib ge millatu beruwe kande enage maakka matwerikoso එහෙම තිමාමක අමිල්ල නෆ්සුග හග්ගු ෆියවා එහෙම ෆරාතේ එහෙන් ආදකාද නුවත එහෙන් ශක්සියතේ බොඩකො ෆියම් එමිය ගුරි ගොතුන් නට්ටාල වර මොදෝකෝ කමවල එම් ඉස්සේ ගොස්වා කාබපෑ මා බොඩ මතිවරිකම ගදෙකෝ එමියුගේ තක්දීස් කම ගදෙකෝ ඒ වර නොර්කාතේ ඉෆදකම අවුන කොගෙන් වලරු වවතකි එමිය ගුරි ගොෙන් අවුන වෙජේ උලේ ඒ බාතිරකම ගවිස් ei kitam bol khidmat qawmak kodde fodas kitam bol khidmat ummat kodde fodas emihe ko ulunu goennote emihe gabul kore aqida note emihe gore adab akhlaq sulukin ei baatil gotek nagalanu gotek awunna engijjekam gaanama etchen awun dokolach ekam algon men hittoga emihe ge matwerikam bodu wecche haggan emboro jo mana kurawa kuriga awun terega mashhur fa bay bebe fulun kufri kurawa fri baikkan නේදිවේ කන්තත් බිදවත ඛුරාෆාත් ඒකංකං අවමන බයි බෙෆන දෝකොල්ලා කන්නු කරේ බේ බෙෆන දෙක බලෝබේ එගේ රගලුණු කස් එගේ සහනු කස් එගේ සාබිතුණු කමස් එකමක් බස් එබේ ෆුලුන්ගේ හීතුග එමිනුන් හීතුග එබේ ෆුලුන්ගේ තාදීම් බොඩෝෆා වනි මිල්ලතෙ ගොත් එන් දෝකොල්ලු මීහා මෙදීනුම් බෙරුවා ෆද කම ගොතුග බයි මිහුන් කබූල් කරමුද ඒ හගියදු වර හිතාම කම අවගොන් මෙන් මිතාංග අබදස් මේ නදර බුණු වාහකය ශිරක වාහකය චි අවගොන් මෙන් මේ දක්කම මෙදී දක්කම ගොස්ස අවගොන් මෙන් අවගොන් අස්තු හගීගතව දන්නවනම් අවගොන් ඔබ අමිල්ල දමීර් බයි බේෆුම් නමද ආම්මක දේහරාච්චි හරත අමදව කබූල් කුරේෆේ වරබර බයි බේෆුලුන්ගේ හාරත්
awon go lolum bay befun kankan kurabla gota bay befun khabar taka chiguni ma awon war deres bim dannon awon datur kuri media hafta tere goti ma halif hoti gos etanga bay befun wa takka adali ruga adives etana ziyarat kora waragina farat takin e gandoru muqaddas kama deke etana ki muqaddas tanek muqaddas midenne miskin ni muqaddas tanek mitaran awmuge dharmaya sawab dalil pura den nonna etantana durun datur bandegen deve taqdis kurve tade tim miskin menoi ei al masjid al haram al masjid nabawi al masjid al aqsa hadis ko la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid tim miskiten menoi durun datur bandegen dium alukamekkama allah labwa fa noe al masjid al haram wa masjidi hadha timan kadefan mimiskita al masjid al nabawi wal masjid al aqsa ei awon men alukamek gota datur bandegen dium huddawan tiddan den madina ga ahul wariyaka hudda wegen ve madina ge tereng datur ko fa quba yaddiu awon mudanna datur ko huriya mennaki e maqsada be mihunne gehenna mes bay mihunge miniyek eboy hamayen awon fenum bay bebulun awon fenu den awon kar vidal be awon nonne ta gastuga noni ho mihunge maqsado ge tantara bade ulati awon mudu jabuna shegos bade ta enake puri me puri me kudin kol gowan gos eta uri walun ge fengala moonu doe nuriya kono korum de fenuge baraka emihun dekiyatu fenuge barakat ei barakan hasil ko ting ali ko ekomi zamzam enole hama fenge ehenne sawon tene bay mihun nan adives ei du kollum warabol ondugolekkom ga ifawne magietu mi algon war derei war hitam kurin algon menna hi kuraifa warabore bay bebulunge kankan adives suri hama war dahuga shaytana emenge aqida niyata kolamda okay adaw me ishana ma do to stage inshallah dengana hafta bukur do hegere kanakas mi filal ga baki baya badr quran hada subhanallahi wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.